lấy sẽ chung hin thil thum khát về achi lệ ave là cái mục kít thầy ta lâu khát về achi po lệ cái nung câu kít thầy ta lâu thil thum ông mình hi cho ipiam itila amasapen ta part time part kiti khát về achi po lệ cái nung câu thầy ta lâu part he ani channa ikam sunga ko na hongpo do thu chang ikama ko na thu khát về hongpo do tiếng lệ cái nung câu thầy ta lâu kimana ikam sunga ke hang lut ki thei talo thu chek ai yiji a chu amana mantam alang khatna isei khille ti zatum ta isei kha le ki pa ta thu chek ai athum channa avela hung kinung le thei lo chi pamiti le hin khu live mi hem chu koi ma cha thin a ko na hung tho do ki ding han mola ko na hung ki le ding koi ma ompo ni i a chu hi chang thum phat ating le thu chang ating le hin khu hi chang thum hi khat vi achi le hong kinung le the lo hin he pathian thu ai lo le kitil ko na motivation ai lo le encouragement chom cha ise no mui pam ti le pathian ko na the call of God pathian mi anako na hi chi hi Old Testament le New Testament na them cha evit you can know me he amasapen ta Nebuchadnezzar leng pai Nebuchadnezzar leng pai Daniel bungthum bung li sung akimun he Nebuchadnezzar hiche Babylon leng pa hin Israel mi te adia Judah Southern Kingdom Judah to Benjamin achen na tribe ni achen na hiche Babylon ai lo le hiche Nebuchadnezzar leng pa hin attack agabola hiti aju 586 te 582 BC ki kahi which is Southern Kingdom chu attack agabola Jerusalem pathin ho ina sandal heng kong thau mei khom sana dangka abon cha achom thinga Babylon gamahi akipu umang he hichi achu Babylonian captivity tinjong aki hein hichi Judah gama Israel mi te chu Babylon gamahi soa anakaya gal hinga anakaya 70 years Babylon captivity kiti cho he kum som sagi soa anata he hichi a Nebuchadnezzar Babylon leng pa hi Nebuchadnezzar the second ani chan na hi ne hiti chu Nebuchadnezzar chun Israel te chunga jong gal anabolin gal hinga anakazin ho in so anasusin galing ami tam ta nakazin Babylon gamachun 70 years so la kolin anavulin ganthe ta in anabolin he Nebuchadnezzar ahong kham to tan agam alenin gam lo ta leng lo pi ta ting leng in palace lo pi ta nei ta ne nikhat hi aleng in pi chungai kal do a alo pi no ho ating la ahau na ho sana dangka in la lo iza ka ave na hila alung thim sung hin kilet sa na hong lutan kabol sa ke hat nazal ke chi nazal ke bol thei nazal ke ki bol do ke lam do ti hin alung thima kilet sa na hong chutan hila pathierin akilet sa na chu ahen pathin lung hanna achutan Nebuchadnezzar chunga chun pathinin nasata in god na talin apin pathinin punishment api jebe mitila gam sabanga gam mangla kumtam ta alek ina ko na po do angol banga gam sabanga hingdinga pathinin god na rapi Nebuchadnezzar zong pathin go na achan phanin a in aleng in adal han gammang la achun bong bangin ailo le gancha gan hing bangin hin khu amangin asam zong mulau pi mul bangin asautan atin ho zong vachatin bangin asautan hi hiti chun pathienin lenglo pi ta pa chu mingol bangin gamsa bangin gammang la dai tu ho chap novin hampa anen hiti chun gam sa bangin hin khu amang ta ni kum thumam kum sigiam tis Bible exact ompoi kum tam ta hi iti a Babylon leng pa chu pathien go na chang hi a him la go na achan phanin amma alung thima ahung kisi pantan pathien ko mangai dam agi thup dan hi la pathienin angai damin kum tam ta azovin gammang la kunin aleng in sung ahung lut kinin hiti chun normal life mi him bangin hin khu an mangkin ni
hi chu Nebuchadnezzar dinga pathian ko na anachan na chu hi ni abana event ki na hi la Genesis langa akimuin Mosi Aaron ating Miriam ama hoi ucha hi ni Numbers bungsom la ni a akimun hi ama hoi ucha hi vin alen pen hi Miriam kitinuhi hidinga ginchale aji chu Mosi nausen hilaya anu apan sin khup sunga asela hechi farau leng pan nausen atha jing lai ji achu sin khup alo sai nail wadung chu hechi achu ave sui dinga a unu Miriam kitinuhi sin khup chu azuja agave na hechi farau in pi sunga jong chu a unu in ahin don hi Hiji acho alen peni Miriam hiding abana hi Aaron abana hi Mosi hi ane upen danga aumen he Hiji Miriam to Aaron ipititam itile hiji aso pilhon Mosi pathin nasata inamang chain farau leng pamasang so amang chan ating le nasata in pathin akiho olimpiin mol chunga apui to vin anung lang so amu sa in dan apin Israel mi Allah chu alam ka Egypt kama ko na pui do dingin anapan sa ini hichilai ta pathinin Mosi aman cha lai ta chu a unu Miriam to asopi pa aroni ki ho som lona Mosi chungai thang thip na Mosi sei sit na Mosi tai tom ni anei lon he ama bo pathinin aman cha thi ham nang le kayong e man cha hiloham ti hin anaw pa pathin man cha chang pa chu sum sil na tai tom nei na manghol in kho manglon ta ni chuin pathirin Miriam lung gel Miriam lung hoilo Miriam lung thieng lo chu amu phanen pathin Miriam chu anako ta ni iti ko ven nikhat hi Miriam to Aaron to Mosi hi hobu ang sunga dingdingin pathin ko do ta ni adin lai ta vin pathin chu vana konin khompi bangin a big pillar khompi bangin meilom ahong sultan hi cha chun pathinin Miriam cho ko do kitane asay tay pathinin kay man thim gaw tam ta umzong le manga ka na ki hopi a ateng le visona ka na ki hopi hin ahin la thim gaw thim pula a ka su Mosi ka kam cheng ta ka ki kam san pi a ka lim le ka mel jong ka mu sa iloham nangin ama chunga ibola lung sel le lung thim thi lo na vop lonam ti in Miriam cho pathin apho ta ni apho zo in hichi meilom pathin alopi na meilom chu akitol mang ta ni hichi pet ta chu ipiti ta Miriam chu aluza nga pat akyang mu ge atipum pi chun tipa avezin ati chu bu bang bangin abang jeng tai akiti na hi pathin ko na changai bu bang abang jeng tai kiti hi ichon set nawi pathinin bu bang banga aso bang he oi Krista zala bu bang banga bang he kipan kipa tai ai la Miriam aban pa bu bang banga aban pa chu achon set ki ngai dam Halloween tipa avei pa chu bu bang abang tai ti za tai e chi pathinin ako na he hichun Mosi chu pathin ko ma tawin pakai amanu na hi lamangin tin pathinin Mosi in pathin ko mataw naman pinila pathinin ama ti pha vehin khopi pamlanga umding hi ti a khopi pamlanga chu pha chom khat sa zo wa na chang sala dam do kinai ne hi chu pathin ko ne Nebuchadnezzar zong lungthim si agela pathin atai toma alopi na akisona pathin asu milpha na pathin ko na changa lung he kitle alek in pisunga hong kile kide Miriam zong lungthim si agela pathin tai tom na hin kho omanjia atipung pi ti pha ve abana ive divin New Testament na Anania le Sapphira kiti Anania to Sapphira hin hichis cheizu ho in neilhanga aneila iwahi agente aleng vai neilo chago akitho pilai ta wahi Anania kitipato azinu Sapphira hin jong pathin lengam na to na dinga chu seizui te ho bol banga a inmun loni azu lona seizui pitel ang sungahi aga koi Anania in lowmun inmun azo chu ake khat akisial gua ake khadi pitel ko ma achoi ain la pitalin hagawa ko na hen Anania na lowmun na inmun man chu hizat boham atila Anania in zong
kit chalo helin henge hizat bo hi atin he chuin pitalin I bola hagau theng na zo le pham tin a point he ape pe nin achunga pathin lungham da achun ananya kitipa chu pital masanga akizam kangjeng tan athitan he phat chom khat zovin nidan thum zovin after 3 hours azinu ong tan he tulai bang hile azinu hin azipai ong kile lo pha nahi phone abol the itira na ong kile lo tam sumna ka pi lo ham ibola na hung vai giam ti ai phone an bol de phone am lo ji a chu azinu hi lungdonga ahung vet hi mai the azinu ahung tan nidan thum zowa pitalin adong kit tan he safiria nalongmun man lon chu hizat bo ham atile azinun jong henge atin azipa to akilung thim ko pa chu kichalovin zo asai kitan he chuin pitalin van na in nei pulong gavui do ho khu kot bul hong ge ta ve nang long jong avui di hi pathin mas ang song a zo na sei itin go na pe chang kitan he ape pe nin safira jong chu ide chun amolim kitan he pathin ko na kidang ta ta lấy set chunga ating le Bible history hen aumin he herok leng pa song leng von akivonin lal to na atovin lal luhu akikuin sanapun akisin lopi tain aholim tan he mi pi ho chun leng pa awa chon athang vaun leng pa ogin hi pon pathin ogin hi ti in lopi na chu apita wen he hichi pet na chun herok leng pa song alung thima kilit sa na hung chutan hi le Bible imu bang win alal to na ato pet ta chun ape penin herok leng pa chu amun thatan he amun jin ta pathin ko na gim nei ta ana chang he ne abana sol cha pol masanga amahi persecutor of the Christian te sugenthia anapang he mitam ta in amin hi apen tha azowa hi amin ki khela pol hi apen da masanga amin chu sol hi ti injong ahil jong omin hi aila keima ta asan alo Bible dung zo evet na hi la amin hi sola ko na polti aki khier hilovin amahin min ni anei zo hi ni video khat jong omin evet no malevet thewin hi sol ki ti chu Benjamin phunga ko na ahung pin na hi chi Israel mi ahin a amin chu sol ai aina amai gentile anatong gentile a cheng Roman citizenship anei ji a hi chi gentile min alo la Roman mina jong chu pol ki ti hi amin put hi ni hi cha ma hi amin ki khel lovin amin hi ni anei ti hi ke ma ta san ne Christian de asu gente yang Stephen songa akise li peta jong chu he sol kitipa hi songa sep li ho apon silo ve tu ma pang khang dok nei le he ti chon akhandon la ya panin Christian te dova ahung pangin Christian te sugen de ahung pangin he ti chon ahung let phanin Roman citizenship jong hi je chon minna sata ating le Gamaliel kiti ama ho khang laya dinga scholar min thak pen ta scholar Gamaliel ama kho phang bula chu lekha anasim Jerusalem university len pen ta ti ahi Gamaliel ang sungai lekha anasim ne Christian te su mang ding ago je chun Damascus achi in Christian te numei pasal gamana songkula heading ti ama to gun he Damascus ajot jingla jin pathin ko na achangtan va in a hol in pakai jisun Saul why have you persecute me Saul nangin ibola ni su gente jing hap atini so in Saul akichat phanen pakai koina hi atine chuin oginin pakaison na bol gente jing Jesu Christa chukahi nanma adinga titul him thochu ha sahi it is dangerous for you to kick against the gods the pricks nanma adinga titul him thochu ha sai na zo loading ball in ti tabang he nasata hiti achu pakai pathirin anaki mupi a hichi ahol hu namuna chu mit chodena hichi achu khopi sum lu na ananya thimpu in taw na hongman pi le na chang sa la ta chu ho hin murki na hungdam do hi ne pathin ko na achan pha nen pathin chapa Jesu Christa hi Messiah ta be hiti ahet pha nen ama chu missionary pastor evangelist
preacher in ahin khu chu ahin mang tan hi Gentile ho adinga missionary min thang pen ta inong pang tan hi chi chu sol cha Paul pathina dinga ko na achang na chu David leng pa jong velo chun leng lo pi in leng ho gal ko na akun jing la even ama akun tapon in chung akal do ni uria in nei pi bet siba kitinu akisil mu panin ade chan akolu nin alu pi ta ne David in chon se da ki ko lu de Egypt gama Potiphar in nei pi ang sunga Joseph min het na chu anazam sana apun sil adala anazam pi Samson wang chun Delilah chu azot lut ji ni David in het nei aki ko lu na a in sunga chon sin abole pathina ko na god na achangin kilep mangding lo chang ne sa the tu lai khang hile lo chang ne sa ding abortion abolding asel mangdi ahil la pathina het jin na than thiem ga asolin David chu gim nei tain thuchi thule mangcha in aga pho salta ni chuin David akisin Psalms le khabua David kisi na ho khu isim do diu ka tas akisi ta ne akisi wangin amahin khusungahin gim gendin ja chom chom atuin achapa Absalomin zong galhin adalin David jong chulek in dalhan kumtam ta chun kiselin ama thain hi pathin ko na hi atil New Testament lang azong tam ta imovin Old Testament lang azong tam ta imovin Bible in God discipline those whom he love pathinin agel ko angay lud hochu pathinin agimbol zi in hi akitin hi pathin gimbol na ho hi pathinin ay ngay lud zi wa ay ko now ikisem phat diu amalam in ingat kit diu chon sit idala over chon phat lam pi a hin kho iman kit diwa hi pathinin ay ko now hi zin hi tulai mi tam ta in hi chi pathin ko na hi a het lo din ka ta san hi Tilse abol wanga amazong imacha tilo dammolo ain sunga hamset na wangset na thina manna atil kidang ta lunghem na jong chulo he pathinin thilse bol ho achunga go na achu sa lo mana athil bol chu adi ahi ti na omdi lo hi i pe bol jong leo le che chunga hi mi chon pho pathin nung zui cha kita ta in khu bang ho hi go na ha sat na lunghem na pul do da hin khu akop ma gentin athu naw jong aumin pathin hepalova pathin don lova pathin holding gel kholova a in chen jong pungte che dam thei che che jong mi omin Bible jong omin hi ai wang lung kham de hi poi a chon se naw chu pathin a phai ti a asan ai de pu ni asalai so kha tho tho di we so pite ho pathin ko na kiti za chom chom hi Israel te jong pathinin ana ko ting le iti ko siam gam thip kama aum la even mo si chung aphun ta vin pathin atai tom pha no vin pathinin gul se alan sa in gam thip kama chun gul se mitam ta achuli ta he pathina ko na chang hi chi pha chun mo si in gulim chu gul sumeng alan gulim asemin thing cross chung atung do in koi hile hi chi gulim ve zo se chun hin na dam na an ne ju hi chi agam thip gama thing le chunga gulim akidop sang banga pakai su jong cross a kidom sanga ki khai sang ave zo sin hin a ane hi ulenau te ho pathin ko na hi za chom chom he Israel ten jong pathin atai to mova lim sem tu ang sunga apo khbuwa pathin a het phalo ting le pathinin galmi aban cha Amalekite Philistine ateng le abormi te ateng le namdang dang chidang namdang aman cha gal hinga anakai sa ok galmi te ko na pi do zi hin he pathin ko na hi za chom chom mai Bible jong hi pathin ei ko na he Revelation pathin apon do ho jong hi pathin ei ko na hin hi in sunga dammo ve se cha chom chom ho jong hi pathin in ei na ko na jong hi the hi tua inam din muno ga in to pe jong hi pathin ko na hidinga kin ka ta sang hi 2023 a me tan thuma gal jong hi pathin in ikisem phat diu ho in Isabel diu ama Isabel diu chon ji dala diu we need to be separated from all kinds of evil separation de ibang tawin pathin in ade chu chon sit to separate hi diu pai pathin ade hi
chon sin to separate hi masang se sewa pathin to separate hi diu hi chon sin to separate hi tingule pathin to yum khom diu separation from sin pathinin angai chat hi tiyo hi avela igyal do diu kanom e pathin ko na hi apha cha lunghei to loma iga do diu hi pathin e ko na so pite ho pathinin nang jong tu ni ai na ko e na chon sit na ko na nekile do kit na dinga pathin lam chom choma na ko na hi pathin ko na hi na sa mon koi po hite hu in lo pi hi no thama i ko le ho iti so cha diu ham ati ne pathin ko na hi chan so ke pathin ko na changlo im po ve ama na tong dinga e ko naw jong omin lam di lo wa lam pi imat in khu imat wa yung kile kit na diwa pathin e ko naw jong omin hi sol cha polin jong pathin an tai to ma pathin an do wa pathinin thi tul nang ma ading anal hoding chu ha sa hi ati ne pathin ko na apha chan ke san lew hen inam mo jong damin din iga mo jong damin din e ho zo se jong ta sa lagawa idam diu hi pathin ko na chang so ke dingin pa pathin na bon chawin pathin na bu tawn ka kipai